I'm Emfa Embra Attention TV, so follow our Facebook, subscribe to YouTube, like, comment, and also share. Any name send Biana video be any Reverend Boakye. The sense in better bonti and in analysis of my me. Ebo church father shroom edi physical sem ho. Na ye chiro machra Reverend Boakye aba bonti a waka se odi the cases there. Odi akoma ne yere. Na enne nhu ehi na nhu ehi aba bonti aba reaction papa edi afa ho no so edi more secret abeto emontene so. Ye be ko ne akotie na so ansa na nka wo sem University Foundation na say as na Edi Jumede Esomo Ewa Attention TV Eso. The number any 054-8302985. Ebusia for the now only network komo efa forward when be jan kamu browa ene ehusia. Another parent name boss here was another. I am not happy about me question. I'm saying why? What's wrong? O yin na how anasa kwa na how. Adwuma bi na so was na na pinsi ho. Mr. George Bafo so answer me chiawo. O se adantina man bi ye wicked sir. Am say adai. Oba bi adi uboni ana. Oba bi aye uboni ana. Udu ti akwhye dem was there bi. I was watching a software Anthony Kojoboati video. One in a year. And I was crying. I'm saying, what happened? Let me see the video. Because no. I want to view the video. Go and search it. You will see it. But one thing is, go and open the docket. Take this docket. Add this docket. What you say? Now me share that I'm going to share a software Tony Kojoboati the video. Na papa ni su o su say ade na asiri na aba ni nyina ne say osofu ma mi akwa osofu anasa church elder 70 years papa sum ewo asafu na anasa asofu no afori no ntoboa ho. What happened? We show video and I'm saying, also Anthony Kojoboati anware wo ba papa. Oba yesuma fuo. Oba so be wia no akunu asai. Because oba biara, no matter how, ohia bremu ahochire bremu. Se ukun da yare empaso. Osime kun na chi. Man kun obibia ho. Man fight here money din send munyam betna sida but me fight send buase ne beba ya to church offering and me kumosika ho adamu ya hiafo anasa bi se mu ya takwam ya sefo nyansa ni nim die bi ni mabusua mu jimiye dale mo tse ya de anasa die na di tsaji we yaba we ye be man na kwa wade oba papa pa wade papa na wade kwa wade papa oba wonfum wagya pade na me checking betesi aso we nkoko ni ba na me so wow nkoko ni ba ena ejabo ati kofa no obekun ro afo wagya wapade because oba so be wi anu okunu no asai na nka me hu ye wo de oba nka sabi mpura bi asa no matter how you be see any baba take your time, sit down and watch it and reply it later, not today. Na me share video mami ye yine na mu mpaboa ni ko bu obi papa sum nam say mami why I don't know how I didn't know ope ojidi o wi ase ope di o wi ase I didn't know ojidi na ope
So because of a solid security, we you mpabo asem di ko twa any so. Madam, adi abayisem niye. Na nkasa bisa mpura biasa. Ma okun kita na ho odi mu. No matter how so what tie, so what ye papa, so what ye bone. Kama ninya ahoto one side mra back. Emetra na kunya kasie mu fanya wurade adwuma. Na munya mo fam penya Kristo din. Wo de ankoba ne sa. Wo te asori dem na wo kusika ho. Nya wo pe na wo die. Nya wo pe na wo hye. Ba bia wo pe na fa de wo tena. Wa ye dwe, wa ya homaso, wa ya hantan no wa sori etie wo kunu. Pesa wo kunkun. Wo ye wo bai bonsam. Wo ye Delilah wa hwe yie obekom nsam gem. Oh yes. One shay obekom nsam gem. Video na msidi na hamani ukunu akọ sabi owo ne nkwankwanta ba ye ba wurade mpaye so odi adomba dom no di nasaya ba back oti wona okuna japade ho ade na odi wiase japade ko madam ana sabi mpiradias ye Kristofo saabodi ne ye mo fe owura fi so asem o kai wasme do wiase ana sane me wo wiase so bi do wiase e jade don ni mu okay nkan metio a wo se osuni asasi betwamako na mensam die entwam adan sika cars ahodi a wo pune ni betwam akọ but awurade asem ye entwam da no because of asafu sika na sa asori sika hunte oba bese etimi yi ni na mu paboa so wodi ko twa be ma afu mame oye lucky wodi afa emadwa ye nanka papa na wo na sumuro mpaboa so wodi ko twa na sumuro waye me uhu ahime papa sabi anka meba be bua muwu wasode wo anka mebua tiete wayase anka mebu amwadunso anka mebua mwane ne ho anka mebua mwotahwe because adwen papa ni utirim opese ukunkun na fa na japade uye baifuo ba abuziana na Hoahi ane akotene ne ede ebaye na ha ana mde mu ebis ma crown